Actually, ako, mga picture sila ganina, wag ko rin sugot no kay kamulo pa sila. Anak ko nga, ayaw sila. Ayaw sila no. Ayaw sila. Ayaw din ang manager. Dili gina pwede. Alright, so before dito magpadayon dirano balik sa ato ang question and answer last vlog. Okay, what's up guys? So finally no. Na inyong bomba. Anyway, so nag-post ko karon og Q&A and right now mag-answer mi sa inyong Q&A. So yeah. Number 1 from Hans Quiño. Ay Hans, gana itong ka. What? That's for you. Hans. How to be a vlogger po and advices para sa mga good dream mahimong vlogger like me. Kwan, mag-record lang. If ganun ka mag-record, then record your shit. Don't think about the money. Think about the passion. Paupaw. Pag paupaw mo ba din, record na yun. Do it, my life is short. And pursue your dreams and passions and Kani kay bago mga vlogger, NOMER day guys. Hey guys, my name's NOMER, the Filipino guy. I represent the Asians, be all chinky-eyed. Not really, but yeah. To be a vlogger, you must start uploading videos about your life. I'm still starting though. First ever in how to being a vlogger. You have to like not act like you're someone else bitaw. You have to do it like your own forte. So bale. What a nice. So bale, si Kuya, if inanayhan kind of videos, you wouldn't expect me to do that also just because I'm his sister. Of course, higit ako ang branch of Really? branch bale of videos. So Wow. Alright. That was so... What a nice. yeah. What a So nice. What? Si next, si Bea. Pa-shout out na daw siya. Bea. Hi, Bea! Madrona! Oh, yeah. Hi, Mikey. As a YouTuber, sa inyong maingon sa issue sa issue ni Logan Paul. Yo, Logan Paul! We ain't Logan forever. So, actually ako Logan ko, but then when I saw the video, I thought ba nga it was too much na. Pero behind bitaw all that, nakauna-una sad ko, di ba? Nabi sila, manager Jeff and yung team. Like, Why? Good. Bulagi ka raw. Anong wala, No? Anong, like, pero kanisa na ko, ang anong kang Logan lang, tanan nga, nabi siya yung manager and nabi yung team ba nga, gakuan sayang, you know, like, anong wala maging nakay nga sayang, adult. Yeah. Para sa ko ba, yung whole team, what? Are you good, bro? I mean, they're hype. Like, they're so hype. But stupid But the kayo fact ginagawa. na, oh. They're controlling kids of like 12 below. So fuck you guys, you know. What exactly are you doing together this time? Nag-answer sa question and answer mo. Umano ko upaw, umano ma. Nganong gwapo man si Kuya Rigel. Ay. Ay. Kay, guwapa yung sister. Padala na ako akong payment, thank you. Best and worst thing about YouTube. Pa-shout out, God bless. Shout out sa ta. Hi, bitches! Shout out. The best thing Go. goes crack! Pa, pa, ka, ka, ka! Gati sa baw kay command. Ako sana. Sana siya kaaway. Okay. I get to share my life with people and more na ko'y mapahappy sila. Yes. I don't know. Yeah, kay na may ngun gud sa ko nga joker do ko. I don't know. Hard kay siya to bagon. Naggan mo gud siya, subjective mo gud siya. Pero Depende sa kinaiya mo. Pero ako ganahan ko mag-inspire ko tao. So, na-inspired ko and now I want to inspire others. The worst thing about YouTube is that sometimes dili ka na nila ginatanawa sa person. Pero as a YouTuber na bitaw nga like ato one time, nag-uban mi ni JOMIE, like bastos kayo kay kamulo pang kaon si JOMIE. Kalitag pa picture like Jesus Christ. Jesus. 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 Y'all need the Lord Jesus Christ. You need the cross.
You need to get baptized. You need the holy water. Kuan ka nang makanta ba ninyo ang Man's Not Hot? Ay! Boom. 2 plus 2 is 3. Man. 2 plus 2 is 4. Minus 1, that's 3 quick maths. Just wait. Everyday man's on the block. 8. Smoke trees. 8. I see your girl in a pot. That girl is a uckers. 8. When you go quack, quack, quack. You might be lucky. 8. Ota Asni, he's gonna pumpy. Yeah, hold tight, my man, my guy. He's gonna pumpy. I trap like a phone. Moving that cornflakes. Hey. Rice crispy. Hey. Hold time on the beat me. Hey. On the road doing 10 hours. Hey. On my toes. You ain't bought a froze. Hey. I see a pen girl that I pose. Hey. And me that on I goes. Hey. Ha, look at your nose. Hey. You don't know. No song like garden hose. Hey. I tell a man's not hot. Hey. I tell a man's not hot. Hey. The girl told me take off your jacket. I said, babes, that's not hot. Hey. I tell a man's not hot. Hey. I tell a man's not hot. Never be hot. Girl in the jacket. I said, babe, that's not hot. How about the 4-door with the 4-4? It's 1, 2, 3, and 4. Chilling in the corridor. Your dad is 44. Copyright. And he's still in the back of the drawer. Let him know. When I see him, hey, I'm gonna spin his jaw. Man, turn to use my phone. Send my phone. Your girl doesn't goddamn close. Hey, no ketchup. Just stop. Bro, sauce. Minus beefs. Yeah, boom, gak. That thing goes crack. Pop, 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 kaka. It's gonna be papa. And I boom, 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 boom. Yeah. Oh. Boom, boom. What the fuck? You don't know. You don't know. Yeah. Man's no. Sana magpaupaw. Yes. Yes. Of course. Hangin ang feeling ba? More naman. True. Yeah. True. Is it ba vlogger? Yes, because we have no idea what's Yes. vlogging. We're vloggers, dude. Yeah, we're vloggers. We're not vloggers. Sorry, Rara. Well, Ay, mo. gikorrektahan ni Rara. Yun niyang vlogger. So, This one? Yes, dude. Yes, dude. Yeah. Dude. Yeah, wala siya Hi, nagtanong. Rara. It's hard. Wala siya nag-ask of why, so yeah, this would rock. No more explanation. Just no. So, Jacqueline, maghimo mo og YouTube channel as a group. Well, Is that a yes mo? kinda. Kinda. So, soon, Soon. No. Pero delete, ay, tanong na to. Yeah. We have plans. we have plans. Just Yeah. stay tuned. Pero nabit like coming a group na gabon. Nah. Ito na i-expose ka ron. Nope. So, maura to siya no. Thank you so much for watching, and again, by beauty, by walay label ang beauty, bisag unsa dapat ang imong kanan gyud is the insides. Alright mga bomba bells! Bomba bells! Grabe na gid ni. Bomba bells di ako. Ay mga bomba bells! Ang nadiri og dukot nga kanon. Healthy living na mi. Kuan siya, medyo basa-basa. Ayun, naman tayo Basa-basa. White pag yun. Roland! White black guys. Roland! Dili naman isa camera dili. Sa bahay ni kuya ni dire. Time black yun. Oh, diba? Ang carbonara ni Andrea. Kuan na kay ka, kalmo niyo. Akraba. So, taking's done. Ada, pati si NOMER na. Oh, grabe na, vlogception. Sige na mga bomba bells, no? O, kakaon na kaon. Kailangan kayo ko sa bomba bell. Buyers. So mga bomba bells no, si bomba bells na nagyud na ako. So naiiro sila Rigel, si Mojo, and then ganun ko saya kay Muswell siya pagawas gyud jag nipo nawa. Mojo. See? Hello, we are heading to Carmen sa katong parang may unicorn. Ano Unicorn shop. Unicorn shop, something. Yes, I'm gonna see you on the shop. Kaya na ako friends ka ba yung freak out ko every time makita ko unicorn and I'm so happy!
Saan pagka-happy, Jom? Pagka-happy. So, okay, mga Bomba Bells again. Hello, what's up, what's up? We are now here at Sugar Rush po. Dito na po tayo ng Sugar Rush. Kasama natin again, of course, si Jomie. And he actually saw how excited he was. Like, look at him, look at him. Grabe siya. He just kept on jumping by and like, ang inner child niya na nigawas na yun, no? Alright, so hindi po ako, wow, nagtagalog, no? Di ako naka-vlog dun sa, Unicorn Churbanes. Kasi, yeah, I enjoyed the moment. So right now, we're going to, saan tayo, Jom? Airport na! Kaya mga doon ako balik ng Cebu, no? Babels na mo. Yeah, Babels na sa mga ses natin sa kaganyan. Pero yeah, actually, baguman paghihapon me. But, ngayon nga, going to airport. So, see you there. Alright, so, dito na kami, no? Wow, kabot na rin, no? Nakabot na yun, no? Dito na talaga tayo, no? Lagindingan airport. And mag-continue lang shoot sila. It's so hangin, man. It's so mahangin, really. Woo! I love it, I love it. Ses, dinari din ta, Ses, no? Kung sikat ta, Ses. Tanawa, Ses. Laban. Laban lang dyan, Ses. Laban, Ses. Sikat mo, inana yun ang feeling, no? No. Manager. Actually, ako, mga picture sila ganyan ako, kung nisugot, no, kay kamulo pa sila. Anak ko nga, ayaw sa. Busy, ayaw sa sila, no? Ayaw sa. Ano din ang manager? Hindi na pwede. Dapat sa ako, mapapicture sa mo sa ako una. Kaya sa iya. Okay? Sunod, magkita mo, ha? Bantay ako, Bantay lang. Bantay eh. Maayo kayo mong pag-research assess na. Oh, grabe na, Jude, kayo. Laban lang, Jude. Grabe na, wala yung mga samin. So, laban. For today, of course, if you guys nakita niyo sa recent vlog, I'm with the guy who put me on the map. Tarung-tarungan na ako, explain. Alright, basically, ang guy nga nagbutang sa ako sa YouTube. Jom, alin na, Jom. Actually, shout out. What's up, guys? This is JOMIE Hospital. That's JOMIE. Pasaka ko sa sikat tawa si Jomie. Alam yan, nasunod niya siya sa car. Kalit lang siyang jacket ka. Alam, nabugto ako sandal. Laban lang, Jun, ang pagkabugto, no? Away ang pagkabugto sa sandal, no? So, pasakan ako sa sakyanin, pagtapak gid ako kay gitakas man ako akong likang. Pag-ara yun ako, tingala ko kay kanang tuwag naman akong tiil. Uy, akong kunsa naman eh. Murin to ko, ako dingi ko kan Jomie ka nga. Ano mo na, nabugto ako sa So, akong buhaton karon, mangita ko gunting no kaya akong okay, mangita sa may gunting karon tod-tod nga. Alright! What? Feel na ako. Di siya perfect pero karon pikas na sad no. Tanaw na ya. Oh, di ba mas better ni Pwede man ako tanggalon ni gabi nugok gid ko. Lagi. Kamera ni. Naraday. Naraday. Ay, nag-vlog siya ka. Day, nag-effort ko day. Oo. Laban lang siya sa pagunting dira, ses. Nagunting lang isa, ses. Nangayon siya sa kuhaan ka para sa sandal nga nabugto. Pero, likon ba siya in fairness, no? Grabe, no? Parisyan men na. Siya naman siya, pero karon lang yun. Ito, na perfect. Dahil, sige daw. Ginahan ko day. Pak! Aura! Pak! Grabe na. Salamat kayo sa inyong gunting, te. Bye-bye, te. First time, grabe mo pag-backline, no? grabe kaya nangita ko gunting, di ba? Ay, dili ko first time karon, first time na upaw, first time gibugto akong duha ka sandal. Karon first time sad ko naka-experience nga gisingot nga upaw. Upaw! What a great way to start, right? Tapos pagka-upaw pag wala na ikanang tulo siya dito sa imong dagway ba kay wala protection day. Dito na siya ano. Kunda, padayon lang gyapon ta sest. Laban lang sa Basta kay maka-backlight nga talag tiniil, okay ra gyapon na. Kaya pa. Mo to na si Jomie guys, so bye na. Mabaho pa ka, Mads. Bye, mga
sis, nato nila sa Cagayan. Kung nagbabay naman ko kanina dito sa pikas. Sige lang, Babay. Bibo. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. God bless. Bye-bye. Alright, so na ako guys. So I just want to say thank you to Rigel again, no? Got You, bro. Got you, man. Yeah, so, yeah, dali na lang ko, no? Yes, goodbye. Thank you so much.